Ngibingelela make umpostoli bafundisi bonke labakhona bobabe bomake bamfila bashana Sunday School egameni lika Jesu. Ligama lami ngiwinile ngimake Mthethwa njengoba make besangethulile. Amen. Ngiyabonga abazana ukuthola lithuba lelifanana naleli lapho khona ngidosho lokuncane. Ngida ukukhuluma 15 minutes. Sikhuluma about changing lenses. Le topic lekhuluma about changing lenses ke bazalwane ngisini sengibuka isikhathi ngiyakholwa ngisenzisiwe ngemthanza Jesu. Amen. Angemi nje kepha ngime ngenxa yaNkulunkulu. Amen. Amen. Le topic here lethi changing lenses isuselwa ekuthenini bazalwane sitawukhuluma ngema lenses labafaka bukomane tama ngisatifaka ngathi lapha phasi. Nasikhuluma ngema lenses sikhuluma ukuthi kuyendeka kulesinye isikhathi labafaka tibuko batayifakaza uthi naso uve ukuthi hayi man letibuko tami setenda ngingasabonakali kahle. Tithi nathi ngasabonakali kahle lesinye isikhathi sibona ungathi letinye timvo setihamba kaso setijekile. So ku change the lenses sikhulumela ngokuthi mine ngisuke ngishintshe lendlela lesengibona ngayo because lokuthi sithi manje ke sekujekile sikhuluma ngiyabonga baba sikhulumela lokuthi kwenda timvo letinye utibone sengazi uthathi sabonakali kahle ngendlela lekumele tibonakale ngayo and ke kaningi ke inkinga yethu sonke sinaloko ukuthi nangabe sibuka timvo sitibuke ngalendlela ukuthi we wish ngabe betingachinja. But ke lo mbuto uthi senda njani ke nabe letinvo lesifuna ukuchinja tingachinji. Sitawenda njani nangabe letinvo sizama kanenge sithandaza kanenge sitithandazela ukuthi tichinje but letinvo tingachinji. And isikhathi lesinengi nasifisa tinvo tichinje tingachinji sivamisa ukuthi sibe helpless sibe hopeless. Siphelelwa ngemandla because we wish tinvo betingachinja but tinvo tingachinji. Sesithi ke wenda njani ke ngelesikhathi letinvo ufisa lo sichinje but tona atichinji. Kulapho ke khona la kuvela khona ukuthi maybe vele akusiko ngale situation. Maybe vele akusiko ngale challenge lonayo. How about ukuthi kuchinje mine? Kunekwe ukuthi ngifune ukuchinja le situation lenguyo. So ngilapho ke lapho khona sithi akuchinje mine because naso uchinje lama lenses ufakela lamasha. Iyachinja lendlela lesobuka ngayo lemvo noma ngabe uyibona ngathi ayisabonakali icala seyabonakala. So lesikushoko sithi lana nasengifaka ema lenses lamasha akukachinji the object or akukachinji lobo kubuka. Kuchinje mine ngala ngase sengicala ngubuka ngalenye indlela lebe ngikubuka ngale. Lokusho ukuthi ngiloko kahle kahle bazayone kukhuthatana lokho ukuthi it's not always lapho khona ema situations atochinja. Kulesinye isikhathi kuyawufuna ukuthi sichinje thine indlela lesibuka ngayo lama situations. Lama lenses lesikhulume ngawo ngawathatha ngiwachaze ngokuthi iperception. Asengichaze ukuthi ini perception. Iperception ngulendlela lesibuka ngayo timo noma ke lendlela lesinterpreta ngayo ema situations. Awafani ama perceptions ethu. Angafani nje ema perceptions ethu sithi ngilendlela lesibuka ngayo ema situations singaba ngi4 noma 5 sibuka ema situation yinye le situation but si interpret ngokwehlukana sisongi4 la same situation but si interpreta ngekwehlukana le situation. So sithi manje ke iperception lendlela lo interpreta ngayo ireality yakho wena ngamunye singako sithi manje as much as sisemhlabeni munye but lendlela lesibuka ngayo the world before us ayifanani yehlukile. So ngiko sithi manje ke le perception kahle isho lendlela mina as an individual lengibuka ngayo timo lengibuka ngayo bantu. Ngishito ke bazana ngathi ngeke ize ifanane because lokwenda singafana ngiloko ukuthi le perception yethu yakhiwa ngema past pains ngema traumas ne background yethu
dineng nema-fears ethu netimvo letinengi dineng letimvo and lokho ukuthi atifanani letimo tethu afanani ama-pains ethu i-background yethu ayifanani nako konke ngilolo bese sekushape-ke le ndlela yakho wena lo towubona ngayo le situation lo towubuka ngayo bamfu sithi-ke i-perception ihambisana nekubuka nekulalela kungako kulesinye isikhathi kutawuchamuka umuntu afika akhulume igama linye lingihlale kabi ngithi ngibuka make shonke kumkhanza nganamsebenzi so ngiloko ke lesikusho ukuthi uyabona ukuthi lo muntu ukhuluma igama linye kithi sonke but le ndlela ezireact ngayo mina ngikhubekile lo munye weva ungasicela kumbamba ngetandla lo munye wavele wahleka same situation but siyibuka kanjani le situation siyibuka ngekwehlukana siyasho ukuthi manje ke ishape ngilendlela umuntu la ngakhona lesengichazile ukuthi nema beliefs ethu nema experiences ethu ne pain nema fears ne faith iyawachinja ema lenses ethu or iyayichinja I perception yethu about ema situations ngidonda example ngebamfana baka Israel phela akusho ukuthi lokwenda bahlala 40 years ehlane ngiloko ukuthi beka sengavuthwa ama grapes le ku promised land akusho ukuthi manje ke kungoba uNkulunkulu beka sazama ukuprepareisha luju no but le perception yenda ukuthi le perception lebebanayo bebangeba khona ekufika nayo le so kwadingeka ukuthi ba delay bazalwana inkinga lesitoba nayo ngendlela lesibuka ngayo timo itasikhona la itasidelay yakhona and itosidelay kulesinye isikhathi lokusidelekile it's not the problems but lokusidelay lesikhathi lesinenge isidelay ngilendlela lesibuke ngayo lama problems ngidokhuluma ngestory lesincane it's a motivational story uyasuka lo baba uhamba nemfana yakhe basashayela uyashayela lo baba umfana laceleni basashayela then ba encounterisha storm kwaba kubi kakhulu wathi ke lo mfana kubaba sipake eceleni wathi ke babe asizame ukunavigate kule storm they try wazama ke bazama until bafika ngale kwaso le storm nabafika lo babe kwangikhatha bhaka wathi kulo mfana ke nyalo sale wehla ubuke emuva wehla umfana wabuke emuva nabuye emuva wafika wakhanza ukuthi kunebamfu labapakilele ku storm bavele baphuma la celeni bapaka leni because bevungazi usingesikhone kusiwela so ngalo singesikhone kusiwela wathi ufunza ini la wathi lo mfana thina sesiphumele ngesheya bona they are still stuck le ku storm leni because bona instead kokuthi ba navigate kule storm ba decide ukupaka eceleni ba with a hope ukuthi storm endlula bese siyachubeka but storm saqhubeka saba storm laba labaphusha bona bafikela baba ngesheya baqhubeka bahlala ku storm so ngikhulumelela ukuthi le perception yethu le ndlela lesibuka ngayo timo ngiyo sometimes les delay ukuthi le delay atinvo tethu because we don't understand ukuthi uNkulunkulu wendani lokuthi asifake kulama situations lawo uyasithandza uNkulunkulu uyasati uNkulunkulu but nasikhuluma ngekuchinja ilensi sikhulumela ukuthi asichinje le ndlela lesibuka ngayo timo sichinje le lens yethu ngale ndlela lesibuka ngayo ama situations sibuke ngendlela uNkulunkulu lafuna sibuke ngayo ema situations ethu la kuyo indlela kufanele ukuthi abuke ngiyathi ukuthi mina manje ama lenses ethu njengoba ngisho ukuthi kune pain nawo konke isikhathi lesinenge we focus ku past ukuthi kwendakalani nako konke and lokho kwenda lokuthi uNkulunkulu angakhone uoperate kithi ngendlela operate ngayo uNkulunkulu nakasidala sonke wasinikeza umsebenzi itsite noma sine purpose sonke purpose yethu sonke lokutayibamba ngilowe ukuthi sichubeka nale perception njengama Israelites ukuthi le perception yaseGibhithe yathi kubo manje ke bathi tena babufika eKenani bathumelela labathumela bathi nababuya bathi stikhanze sitinzethe ngule perception bebanayo uyabasola in somehow angeke uzubasole bahle kakhulu eGibhithe abacinzetelekile bahlala kakhulu kunale trauma yaseGibhithe kunale pain yaseGibhithe kunale timvo letinenge letentiwe eGibhithe veno masobatshela ukuthi sengenikhokhile iyaphutha lengcomvo lokukwemukela because solo ngisabanjwe kunakuloku ngibambile bebabanjwe ngiloko ukuthi uyathi kuthini thina labe sikhona khona kude umlebe kazirecognizer ezibanvu
The same thing lendekako with us. Nangabe ngidawubekisa ngemumvu lo ngakakhuliswa ngibabe noma lithambo lababe langaladi. Nakathi nakuthiwa uNkulunkulu uyakuthanda. They can't relate uNkulunkulu because abaladi lithambo lababe. And lokho ngilolo kutawenta ukuthi bangakhoni lokhu experience lithambo laNkulunkulu. Lokwenda bangakhonde not because uNkulunkulu akabathanzi but asikhone ku relate ngoba angathi ukuthi kufila njani kuthandwa ngibabi. So naso ngitshela ukuthi ngithandwa uNkulunkulu. Imvo ledzingeka kolapho kudzingeka ini. Sichintshe lendlela lesibuka ngayo. Sichintshe lokucabanga ukuthi manje ke hawu babe angenda kaso sengicabanga ukuthi sengingathandwa uNkulunkulu because the things are there mane I problem lokutawu delaya kudelaya lendlela thina lesiperceive ngayo kwenda kwaNkulunkulu naNkulunkulu because nangabe uNkulunkulu simperceive ngokuthi nangabe asifaka kuma situations sikuperceive as a punishment angeke size siyibone igrowth and ke lokho nangabe singayiboni igrowth angeke sikhone ukuthi sikhule beku graduate bamfana yunivesithi lapha eKwaLuseni. And I was thinking nje ukuthi uyathi usilesikhathi lendlela lesitidile engato etinfeni taNkulunkulu usipromisile futhi letinye siyadati letinye siyadibona but asikhona ukuthi bamba. The problem ayikho uNkulunkulu. Sometimes the problem iba lakithi lo ngikhuluma bamfana base university ngikhuluma lokho ukuthi lebe ba graduate ngikhuluma lokho ukuthi siyathi nebazane ukuthi nangabe uNkulunkulu asitesta for the next lokuthi my for promotion for kuba ngcono noma asilungise imvo letingcono ngele sikhathi thina stopaka la kule storm imvo leto wendeka lapho angeke uNkulunkulu bese sothi manje ke asale ngumyekela ngisale ngumphusha azange sekuze kwendeke noma sebenza indlela yasesikolweni ekufunda wafeyila nje utawuphinza wafeyila utawuphinza uphinze uze uyibambe lento because uNkulunkulu uyathi ukuthi angeke ngimbekelela ngifuna kombeka khona asese kanje so sitawuphinza kulesinye isikhathi utawukhanza into ngabe sathi bamba ngidobekisa sinabo 30 years solo nanyalo sihleti lapho and ukhanza silesinye isikhathi lento uyibamba kusela umnyaka munye kuthi wendlule emhlabeni akusiko ngoba usehluleke uNkulunkulu solo nje uyaphinza ngoba wena phela uyapaka nakathi uNkulunkulu manje ke ngifuna ukufundisa nako ukuze utokhona kwelela ngeshe wena lokho ukuthatha izipunishment or ukuthatha like kuwe kuba bhlungu ugcine uhlala because mina ngicabanga ukuthi lokuhlala kuma situations kufana I self pity ukuthi ivela bhlungu esikhundleni sekunavigate maybe uzame understand ukuthi uNkulunkulu uthini but lesikwenda kosihlala sithi vele ebhlungu uNkulunkulu kunana kuyala sibekele kona embili and ngeke kuze kwendeke uNkulunkulu angastrain wasithatha wasivungaza ukuthi uyathi nyalo sesingene kunasigaba nasi sengumdzala ukuthi ngahandlisha lokho and kuhandlisha lokho ngilokuthi vele utawucala ka grade 1 utestwe uphase uye ka grade 2 toti uze yo graduate. And get the sad part about lokufunza ngilokwe ukuthi kune season yakho bazalwane nabe nje kuthiwa iseason yema test kuthi udadishile noma kwadadisha ukuthi uyathi noma wathi utawungena la kule test wayifeyila uyema again uyawumela le season iphinze iqhamuke and lama seasons khandle siningi akaqhamuki ngendlela yenye kuba like kuyangiphinza ke lokhu nyalo ngidakhendlisha kaso atawuqhamuka ngalenye indlela nasaqhamuka sahlukile lama seasons lesikhuluma ngawo solo wena uhleli ngiyabekisa ka grade 5 mabomu uhleli ka grade 5 so umela phela wena next year ukuthi nakuphinze kubhalwa nga December na umile kuphinze kubhalwa nga December uphinze futhi ungabi ready ungayi understand le season ukuthi sekuyabhalwa phela nyalo uphinze futhi ufail I'm thinking nje ukuthi ingabe empilweni siphinzeni kangapi lapho uNkulunkulu amele khona ukuthi uyathi kuthini naku mina engala ngikubekele lemvo but hayi ngalendlela ongakhona uthi ngawe ukuthi uchinje naso uchinjile utabese uyakuthola ngala but ithina engale sihlala ikhona idegree bebayithatha itolo but ngilebe ba prepared ngilebe ba ready ngilabe able ukuthi manje ba navigate ba testwe ba pass bakhona ekuthatha ama degrees abo labangakakhoni solo bahleli nzawonye labanye solo bayaphinza and angeke baphinze lamuhla bamela isizini lelandzelako ekuhlolwa
Lokusho ukuthini solo simile simenza wonye. Asikucabange bazane ukuthi ingabe kukangaphi nje. Ingabe ngasikuphi nje empilweni kube sike savumela uNkulunkulu. Ngowe ukuthi manje ke asifake latimene. Iproblem lesinayo ke ngilekwe ukuthi ngilefiye. Njengoba ngisho ukuthi lama lenses nangabe solo akachinji or le perception ingachinji. Kunale fear ukuthi sithi nasibuka lama situation sabe ukuthi manje ke sitawuphela kuwo. Ikakhulu because ema lenses la ngachinjwa ngishido ngathi abuka tinvo ngefear nangedoubt nangakokonke. Naso uchinje lama lenses akho. Ngilapho khona nelive la uNkulunkulu lithi nangabe likhona operate kuwe. Awuli challenge live la uNkulunkulu nangathi nje ngidawuba nawe nomephi ngeke uzul challenge but lo challenge akho ngile perception lonayo kugcwele ifear igcwele ngabada nako konke so nakathi ngidaba nawe uvungazi uthi uyathi angiceli nje naloko ukuthi ungifake lamlilweni ungangiyisi nje inhlobo lemlilweni ungangiyisi nje inhlobo lemandini lamakhulu lokwesaba. So lokwesaba lokho kwenta ukuthi live la uNkulunkulu nakalikhuluma singakhone ukuthi manje ke silimukele and nesitha sathane bazalwane usibambe ku perception. Watile ukuthi laba kuze ngento bathola kahle angibabambe kulendlela labacabanga ngayo. Lendlela laba perceive ngayo timvo. Lendlela laba interpreter ngayo timvo letendekako. Ngaze ngababamba lapho lokho kutawenta ukuthi banga attain itimvo taNkulunkulu bangakhone ku reach ipurpose yaNkulunkulu mhlawumbe vele kuze kufike nesikhathi lapho khona ubuyela uNkulunkulu ungakwendi naNkulunkulu beka kuthume kona kuthukwendi ufike vele wasibamba ku perception yethu ukuthi uyathi kuthini ngifuna kubabamba ngana indlela ukuthi ngifuna bahlale laphlungwini bahlale kulongabada bahlale kulokuthi vele abhlungu bahlale kuloku lesikhathi lapho siyahamba and kusasa phinze lobhlungu busende ungazuthi uNkulunkulu sehluleki akehluleki uNkulunkulu bazalane but nathi we have a role to play kukhona lekufanele ukuthi sikwende because sitha sifike sa distorta noma sachinja lendlela lesibuka ngayo uNkulunkulu ngisho nelive la uNkulunkulu noma ulifunza nangabe lama lenses angachinji nangabe usegcwelelo lokunengi lokugcwelela kuwe lokungahambisani nensandvo yaNkulunkulu noma longasiko aligned kuloku uNkulunkulu lakufunako utolifunza ufunze live la uNkulunkulu but still lingendi lutho kuwe. And letinvo utisho but tingakusebenteli leni because ayikachinji lendlela lobuka ngayo. Solo lama lenses akho asese ngale la kakhona khona. Usengabuka itinvo njengoba live la uNkulunkulu lithi tibuke. Ngathi uNkulunkulu bekangasita bazalwane sonke kuloko because njengoba ngisho ukuthi iperception yethu noma lama lenses ethu la ngachinji ayayibuilda noma ayiblock ipurpose yaNkulunkulu. Nangabe ama lenses ethu angachinji sibuka ibitterness, sibuka ifear nebitterness nema painful experiences akho. Nangabe futhi angachinji simisreada isilence yaNkulunkulu as absence yakhe. Kwakuthi ngoba uthulile kushotha akekho. Because of the perception lengachinji. Wathula sithi kushotha akekho. I-perception yethu and we misinterpret ama-test ethu as a punishment instead of a preparation. Amen bazalwane. uNkulunkulu akasite futhi utasita because letimvo lesikhuluma ngato bazalwane asikhuluma iqiniso athi kendekele ibamvu labangaphandle sitawube sikhuluma ibamvu labangasindiswa labangakholwa but sikhuluma ngathi nyalo. Because letimvo lesikhuluma lengitishoko tendeka nakimi tendeka nakuwe tiyendeka nje lokuthi lesinye isikhathi sifike lapho khona simdoubta uNkulunkulu. Indlela ke bazane ukuchinja iperception yethu noma ukuchinja lama lenses sidinga ukuthi manje ke sibe intentional. Kwakucala bazalwane you cannot change what you refuse to recognize. Because lemva ekucaleni kwakhona fathi uqale ubuke lokho ukuthi uyathi kuthini lengingayikho uNkulunkulu ila kimi. Yena ungifuna futhi uNkulunkulu kuyamjabulisa kusibona siphumelela. And kumjabulisa kusibona siphumelela uyafuna futhi siphumelele ikakhulu ngoba naletimvo ulasithembise tona ngithi ekucaleni hayi nakwe ukuthi
usasilungisela tikhona letini njengoba nema-Israelites tatikhona letinto tativele setilungisiwe le but kwadzinga ukuthi bangafiki nale perception labanayo because ama-lenses beka nawo bengaseGibhithe ukuthi kwanginjani eGibhithe so sidzinga ukuthi si-recognize lokho ukuthi ikuphi lenkinga kithi now recognize ngiyathi bazasikhathi lesiningi sathi ukuthi singasinziswa letinto tawendeka automatically angeke tizetendeke udzinga lokuthi ube intentional uhlale phasi wena utifune utibuke lokuthi kukuphi lapho khona konakele khona and lokunye bazalwane iqiniso lethi ngeke size sikhone sisodwana kusukela ngesikhathi sekunenkonzo ye-youth kune-convention ye-youth solo sihamba nangithi ngiyalandzela solo sihamba ku-series yinye i-series ya-Holy Spirit ngivungeza ukuthi mina vele uNkulunkulu uyafuna ku-operate ikakhulu labandleni uyafuna uNkulunkulu ukusebenza and lo afuna kusebenza la sifanele sicale siyibambe khona kufanele siyibambe kusukela ikhulunywa ngesikhathi kune-youth convention indzaba yamoya loyingcwele because lo sikhuluma ngale perception ukuthi ngibalile ukuthi kunabo pain kunama experiences lanjani konke lokho kulakithi and ngemoya loyingcwele usinakafundisa umfundisi Mathenjwa uthi manje ke uyihelper angeke size sikhone sodwana kungako phela lesikhathi kunemvolo yinyanya kuyenda utitshela ethi ngawuphinze utikhanze uyiphinzile because usebenzisa amandla akho emandla ethu vele ngikude la tasimikisa khona and kube sesekusenta ungazi ukuthi angiyayekela mina mose kuyangihlula lento ngizama lokho ukuthi ngikuyekele but akuyekeleki vele ngeke uzukhone udzinga moya loyingcwele ukuthi akhona lokho ukuthi uhlale naye akusite even ngishona kukukhombisa ukuthi konakele nakho akuthatha akufake lapho ngoba phela moya loyingcwele angithi ungumsiti wethu utawukhona lokuthatha sitshele ukuthi konakele la aphinze futhi akusite khona lapho kukusita ukuthi ukhona kuphuma asivume lokuthi sikhona lokubona sikonakele then allow moya loyingcwele ukuthi akhona bazalwane kusebenzisa moya loyingcwele nasafikile simvumele ukuthi manje ke etinhlitweni tethu ati align neliqiniso liqiniso ngileli lelikhulunywa uNkulunkulu ngathi akusinga lendlela thina sicabangayo liqiniso ngilekhunywa uNkulunkulu ngathi kukhona nakulokuthiwa manje ke yi-perceived danger i-perceived danger kuloko ukuthi na ungangithuma ebusuku uthi angisuke ngemotweni ngithi ngiyesaba ngisaba inyoka sevele ngiperceivile mina ukuthi kunengodi hayi ngoba inyoka ikhona but lemvo ngilelela kimi ukuthi ngiperceive ukuthi kutawendeka nako and ngalabo perceived danger ngilaba labenda ukuthi kungakhona ikusebenta ifaith yaNkulunkulu because siperceive tinvo letimbe siperceive ko letingodi diletha ifear nefaith kukaso akuhambisana lapho kunefear khona kude ifaith lapho kunefaith khona ke sekude ifear so there is no way utawukhona ukuthi manje ke uoperate nangabe wena uperceive idanger and nayo le danger like ngishido angeke ngize ngikusole i-based on ama-experiences akho ngokuthi kwendekani kuyitolo but ngalokuthi solo awuchinji lendlela lobuka ngayo nakuba uNkulunkulu sakutholile nakuba Holy Spirit sakhona awukhona ukuthi manje ke umalawe ukuthi akhona ukukhomba ukuthi no afake ifaith kuwe kuze kutokhona ukuthi ato replace ifear afake a replace i-anxiety ngawo ayi replace ngepeace i-confusion ayi replace ngeclarity because kukhona lapho khona utoba confused umoya loyingcwele lotawukhona kusisita lapho bazalwane otherwise nasithi thina sitokhona kutibambela konke angeke size sikhona live la uNkulunkulu nje nyalo liseta uNkulunkulu asetokhuluma ngathi may we open our ears may God help us may Holy Spirit asiside sivule letingcomvo asivule letingcomvo bese nathi sichinja le lens yethu lesibuka ngayo and allow Holy Spirit ukuthi as align kusi-aligna kwa-Holy Spirit ngiloko ukuthi thina utokhona kusebenta nangabe sichinje le ndlela lesibuka ngayo if sisambuka ngekwokuthi kwendekeni 2 years ago
kude lokutawendeka utota nje make Geniza akhuluma ehle ayohlala phasi sifike sangamuva mina ngiko makucedza kusho kokuthi hayi kwekuthi kunebene nginga kumake Geniza futhi hayi ukuthi kubene nginga uNkulunkulu inkinga ngilokuthi solo usafake le lens le ayitolo lethi manje ke uyathi mina uNkulunkulu sengimthandazile kude nje lokwendekako mhlawumbe lekuthi esomveni sale ngenda nje ngoba vele sengijwayele ukuthi every Sunday ngiya esomveni bazalane let's change our perception. Let's change indlela lesiperceive ngayo uNkulunkulu. Let's allow the Holy Spirit ukuthi interpret the word of God. Ngale ndlela uNkulunkulu afuna ku-operate ngayo kithi. Uma singakuvumela lokho ngamunye wethu akuvumele lokho siyokhuluma lokunye kusasa and ngilapho khona sitabe sesiyahlala sibaleke uyathi lemvo lena kube manje ngayithola kuna 10 years kube manje ngayithola kuna 20 kube manje ngayithola kuna 40 ubuke emuva ukuthi ngakaze ngathi bamba letinvo but because of our perception because of lama lenses ethu ayitolo asikhoni to allow ukuthi uNkulunkulu operate kithi moya lo ingcwele akhona ekusebenza kithi ngiyacela si praise team ite ngaphambili itawusukumisa make Geniza let's open our hearts bazalwane let's allow Holy Spirit to work in us simuvumele because ukhona to work in us kuze akhone ukuthi operate ngamoya wakhe inkosi emsindisile